Oh my god. Ovo je za ne povjerovati i iskreno nisam mislio da će moj kanal ovoliko brzo porasti za samo jedan post na zajednici. Jedno veliko hvala Zmajevom radaru i za video kojem je dao glas, a i reklamu na zajednici, plan 100 smrtnika je jako brzo prevaziđen, tako da hajde da probamo ostvariti plan 200 smrtnika. Također hvala i DB Kralju za reklamu na Instagramu, njegov link kanala i Instagrama ćete imati u opisu ovog videa. Bez daljeg odugovlačenja, krećemo u video. Ranije sam mislio da sam završio sa ovim šta bi se desilo da je Vegeta poslat na zemlju, ali zbog ovakvih komentara imamo nastavak. Tako je, prošlo je par dana kako je Frieza ubio ova dva Saiyanca i svi na zemlji su se pitali gdje je Vegeta i zašto ga nema ovako dugo. Misleći da jedini način da to saznaju jeste da sakupe zmajeve kugle i da ga vrate nazad. Kada su sakupili sve zmajeve kugle i krenuli da prizivaju zmaja, kralj Kai je tu zaustavio i rekao da su Vegeta i Kakarot mrtvi i da sada treniraju kod njega. Vegeta je nagovorio kralja Yamu da i Kakarot zadrži svoje tijelo kako bi trenirali zajedno i da ih vrate pomoću zmajevih kugle kada budu spremni. Svi su se zapitali zašto je taj drugi Saiyanac morao također biti vraćen, malo je falilo da uništi zemlju. Tada je Vegeta priključio u razgovoru i rekao da je najbolji način da ojača jeste da ima nekoga s kim će trenirati. A ne može smisliti boljeg partnera od Kakarota, stoga će zajedno ojačati i osjetiti se za sve što je Frieza uradio njima i svim ostalim planetama. Kakarot je pitao šta su te zmajeve kugle i kako je moguće da se mogu vratiti nazad u život, a Bulma je rekla da su te kugle mogu ispuniti bilo koju želju. Bulma je pitala kada je vrijeme da ožive, na što je Vegeta odgovorio da za godinu dana aktiviraju zmajeve kugle jer će tada biti spremni. Na nesreću po ostale borce Friezine vojske putem radi svog tragača, jer su se nalazili kod konačnog vraća gdje je Raditz i ubijen. Frieza i njegovi vojnici su krenuli ka zemlji, par mjeseci kasnije kralj Kai primjećuje da se Frieza kreće ka planeti zemlji, te istog momenta kontaktirao Bulmu kao i ostale borce da su u opasnosti i da Frieza zna sve o zmajevim kuglama jer je izgleda čuo preko nekog tragača. Vegeta u šoku je pitao koliko vremena je potrebno da Frieza stigne na zemlju, na što je kralj Kai odgovorio da nije siguran, ali da će najvjerojatnije biti mjeseci. Vegeta bijesan je rekao da moraju jače trenirati i također je rekao Bulmi da vrate u život njega i Kakarota dan prije njihovog dolaska i da ostali treniraju jer opreza nikada nije dosta u ovome trenutku. Kakarot je tada rekao da nema interesa da štiti zemlju od bilo koga, ali će se pridružiti borbi da bi učinio Friezu da plati za sve što je uradio njegovoj planeti, a i njemu i neće proći nekažnjeno. Ovdje ćemo da napravimo timestamp. Dakle, Frieza je stigao mnogo ranije nego što su očekivali i pomoću tragača su pretražili čitavu planetu dok nisu naletjeli na Kamija. Tada je Frieza rekao da nije očekivao Namekijance na ovoj planeti, ali i nije iznenađen jer Namekijanci imaju sposobnost da prave takve stvari. Popo je rekao da ne smiju ubiti Kamija jer u suprotnom zmajeve kugle će nestati. Frieza se samo nasmijao i rekao da će ih pustiti da žive dok ne dobije svoju želju. Želju ima na umu, na što je Frieza odgovorio da samo želi besmrtnost. Kami je telepatski upozorio Bulmu i ostale da brzo aktiviraju zmajeve kugle i da vrate u život Vegetu i drugog Saiyanca. Borci su stali u odbranu jer su osjetili da se Friezina vojska kreće prema njima. Bulma je aktivirao zmajeve kugle i poželio želju. Frieza je vidio da odjednom postalo mračno i par sekundi kasnije primjećuje da se nekakve kugle oletile na sve strane. Vegeta i Kakarot su ponovo oživjeli te Vegeta iskoristio instant prijenos koji je naučio od kralja Kaja, a Friezinu snagu iskoristio da bi se teleportovao i konačno su se susreli princ svih Saiyanaca
sa velikim imperatorom Freezom. Ovdje ćemo da završimo ovaj video. Šta vi mislite, kako će se priča nastaviti, jer se do sada drastično promijenila? Ukoliko vam se svidio video, like, sub i komentar bi bilo velike pomoći i bio bih vam veoma zahvalan.